Mũmbunge George Kariuki kana GK Wadia Jumamothi mĩaraho acerete mwena wa Igembe ya mũhuro kaunti-inĩ ya Meru. Tunataka power. Munataka power hata nyinyi? Hata sisi watu wa Mount Kenya tunataka power. Akĩarĩria mũingĩ kĩharo-inĩ gĩa cukuru wa mũthingi wa Ndrone, mũmbunge Kariuki nĩorotete arĩa marahunjia njatũkano kĩrĩma-inĩ. Sisi hatutakubali lugha ya kutugawanya. Tunataka lugha ya kutuweka pamoja kama watu wote wa Mount Kenya, ndio tuweze kuunga Rais William Ruto mkono, na tukimaliza na serikali ya William Ruto tuweze kutengeneza serikali ingine ambapo tutakuwa ndani na tutakuwa tumeongoza. Gũkĩrĩ o ũguo, aroria mũingĩ ndũgetĩkĩre kũgayũkanio mahinda-inĩ maya ũteti wa mwaka ũkĩte ũrĩrĩmbũkĩte, akĩenda gĩtaro gĩikare thirikari-inĩ. Ile kitu imefanya sisi watu wa Mount Kenya tukae kwa serikali na tuweze kutengeneza serikali, tukatengeneza ya Mwai Kibaki, tukatengeneza ya Uhuru, na najua Mungu atatujalia huko mbele tutengeneze ingine, ni umoja wa watu wa Mount Kenya. Na kuona niwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya barabara na mĩako bunge-inĩ ya bũrũri, nĩeranĩire atĩ barabara itiganĩte cia tigania ĩno ya mũhuro nĩ cigwakwo. Tukigawanyika tutaenda kwa upinzani, tukikaa pamoja tutakaa kwa serikali, na tukikaa pamoja tutaweza kuwa na maendeleo. Na bwana GK au wananchi wao wenyewe wamesema watafanya kazi na rais ili kuhakikisha ya kwamba wao wameweza kunufaika na maendeleo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Njoroge.